ndakagaye turashize ati umugabo umva musa tubwire uvuga uruhe rurimi byose uruswayire urunyarwanda ndimwita byose ukomoka he uruwahe uvuka Tanzania uva Tanzania iyo mvuka ariko ninjiriye muri Uganda gisirikare uri umusirikare ya uri umusirikare wa Uganda ya uri mu kazi mfite inzu ndubatse nago vuba no subu nabankora nkanga kugira inzu none subu nankorera iki none kugira ngo usanga umuntu yarafise umugore don't worry I don't have wife just now because I cannot manage two ladies just now kugira ngo ntabwo jeri wonshaka it's okay ntabwo uri muremure ngo bafungure mike wamani uranyumva yes wamani, yes how are you doing nakumva uherereye he how are you good ni mu Bugande ariko nkorera Congo turashize aha wakunze nde muri abakobwa baraha ushaka kuganiriza nde wori mu gatishati k'umuhondo ndapfuye ndagagaye ndapfuye wait official come here dogite umukobwa wawe aha twagiye okay reka tubyoroshye gutyo fungura kamera yawe ngo haye icyo nzi ngo haye umucuruzi w'amabuye sha official haleluya ndakagaye turashize ati umugabo umva musa tubwire uvuga uruhe rurimi byose uruswayire urunyarwanda ndimwita byose ukomoka he uruwahe uvuka Tanzania uva Tanzania iyo mvuka ariko ninjiriye muri Uganda gisirikare uri umusirikare ya uri umusirikare wa Uganda ya uri mu kazi ya ndi ku kazi ariko rero ndi mu kinani ndi Congo uri muri Congo mu gisirikare ya okay abantu batazi kinani ni mu ishyamba okay mugende gato aha no ufite urashaka umugore of course okay wahise muri amukobwa okay tubwire none uratubwiye ngo uri mu kazi hari ahantu hatereka telefone yawe gato kuri tukubona wese ndashaka kureba wese yaho nayitereka isaha kweri okay ushaka nayitereka ko se uyegeka kuri iryo poto ry'amatara kuri iyo shaka nko kunzu ushaka uyishyira ntabwo nta muntu hano yegeka ari hafi no ku ipoto y'amatara nuyishyire ku ipoto yego agira gwaho ntabwo igwa okay okay subira inyuma wese no inyuma hirya wese arashaka kureba wese subira inyuma cyane again ongera subira inyuma wese okay aho ni sawa twakubonye ngo haye umugabo ngwino hano gato arataha ko yaje yes okay mu meeting mike zanyu so wafata telefone yawe tukaganira wamani ufite imyaka ingahe 35 35 wigeze umugore ufite umugore wundi uretse ko mfite yo umwana umwe ufite umwana umwe aha mu rugo utuye hehe uretse mu kazi utuye Uganda ya ndi muri Uganda utuye Uganda nka hehe
ahantu hari ibikorwa byawe apana akazi. Mbarara. Muri Mbarara. Mbarara ufite inzu ituze Mbarara. Okay, official. Oui. Mvugisha umugabo wagukunze. Ujya ko umugabo atagira naho abagenda mukeneye. Muganirize na muguha. Ufise inzu he? Muraho. Uzi ahantu ku mupaka wa Tanzania na Uganda urahazi? Umupaka wa Tanzania na Uganda. Muri Mbarara urahazi? Nangu ujya uhumva? Nahonze. Mfite inzu ndubatse ntago vuba no subu naba nkora nkanga kugira inzu none subu nankorera iki? None kugira ngo usanga umuntu yarafise umugore. Don't worry, I don't have wife. Just now because I cannot manage two ladies, eh? Just now kugira ngo ntabwo ujye wanshaka. It's okay. Ntabwo uri muremure. Ntabwo ndi muremure. Cyane ahubwo nishaka kwa nkurusha n'uburengo birenze ahubwo. Metero zingahe? Ufite upima metero na santimetero zingahe? Uziko nkurusha uburengo ariko uranzi upima kangahe basi mbarira uburebure bwawe? Ushaka kujya ku mikutu yanjye ninga siku TikTok, Instagram kanshaka kandi amafoto yanjye yose. Haje kugira ngo sinawukunze. It's okay. Thank you. Ntabwo yagukunze. Nabanza kuri neza umukobwa ari seriye ngo ntabwo namukunze. Umwana mubi kabisa. Okay. Umusirikare avuye ku rugamba aje kukureba ukaba umwanzi. Byari mu byane n'indobo. Nese ko twamana aragiye. No amanja mu madone. Gusa abatamwe ko bari bahungu muri hano. Akabanza kareba none byibuze. Yakunzuriye reka tugaruke dufite undi muntu hano uyu nguyu uri muri France bamwita Kaira uranyumva? Godfather. Look in your camera. My camera. Don't waste my time. No sense. Okay, Justin. Juste uranyumva? Ndakumva muvandimwe. Ngira ikintu uvuga kuri Single Connect ubundi ngaruke nkwereke. Single Connect icyo naje kubona urabizi ko nigeze kukubwira nkubwira ati ntago nyi trusting. Ariko I tried my best to check. Narayi checkinze ashobora kuba atari ngewe nabigiyemo neza ariko Single Connect irakora. They are not scammers. Ndakubwiza ukuri irakora kandi nubwo nagiye ngiye gucekinga ariko it is really nicyo nashaka kuvuga cyonyine. Thank you so much. Reka dufite umuntu bita Ariela. Niwe ni Ariela Ways sinzi. Nanjye ndashaka kumenya niba ari Ways wacu. Nashyiraho kamera aragiye. We yariwe mani yariwe agariwe. Nanjye nakanzeho mbona account yashyizeho Instagram ya YouTube ni ya Ariel Ways. Ndebye nsanga ufite 150 kuri imihanda ashaka kuba ari birahagije. yaraje gukora ikaha. Okay. Rehema simiro wagiye kuryama. Ariye cyafise. Wori ndiye kuryama? Karisa. Umeze gute? Zasheri wanjye bite? Ubu Kigali he ntabwo wambwiye neza ubu Kigali hehe? John urukumvangira. Ubundi ntabwo ibi bintu byo kosa nakoze. Turashize. Ari. Haram. Uri hehe? Amen. Wow. Muri Amerika? Yego. Ufite imyaka ingahe? 23. 23. Abana bangahe?
umwe ushaka umuntu umeze ute? Narinje gusuhuza Nsabe na Peri, ndi umufana wabo. Aha, ibi bintu mu banyarwanda ntabwo bizavamo, ndabarahiye. Narinzi ngo Nsabe abonye sheri. Ndakubwiye ntabwo ibintu bizavamo, urumva hano diaspora. Akariza ngende Kicukiro shu. What a second, gusuhuza Nsabe nkeneye always come here and say hey to your fans if it's that real you. Okay? Akariza, always if that's real you requesting, you have to say hey to your people. Agariwe. Bita. Magana. Funga mic yawe nawe urukumvanga. Aha, twagiye hano, reka nze nkwereke, ariko sha muri ibyo reka nze ndore hano dufite ngo niba ari soporogi wanzonze kavuke ntabwo nongera kuzamura. Hano dufite alpha. Let me check alpha zamuka, nzamuye ikiginga ntashaka kuzamura. Kinga sana. Let me see. Uyu munsi haye alpha, come over here. Nsabe. Ariko se mwabyohe mwakoze kuri goal. Ni gute iyi goal mutari kuyikora? No gutapinga, ni muri gutapinga muraryamye gusa. Mutapinga bari mukore kuri goal. Hatimi yambaye ubusa. What's wrong with you? Alpha uranyumva? Alpha uranyumva? MC Juice. Aha, hanyuma reka nze nkwereke ibintu bitwaye niruka. Hano dufite Tatiana, Mr. Juice. Are you there? Yes. Vana mama amayeko watitara. Tatiana, open your camera. We Juice nakubwiye gufungura kamera, ntabwo nakubwiye gufungura mic. Fungura kamera niyo nshaka kufungura. Ngaho rero bite byawe turashize. Nose kuri kwisetsa nk'abagore. Fungura mic yawe noneho. Uherereye he? Kigali. Urashaka kuvugisha nde? Abahungu dufite bafite. Uravuze? Akariza. Okay. Akariza, fungura mic yawe. Akariza, open your camera, your mic. Barashaka kukuvugisha. Uwo muvugisha. Akariza abaza uyu mugabo ibibazo wagukunze. Omike? Yagukunze mubaza ibibazo. Ntago afite confidence, afite amasoni, ari kwisetsa ego wa mugabo. Ntago mfite amasoni kakari. Ntago mfite amasoni. Uramukatiye, uravugana nawe ntuvugana nawe? Ntago mvugana nawe. Yeah, we have no time for kubenga ari byo bigezweho. Abagabo dufite mu gihugu, abagabo baragiye he? Abagabo barabuze, nta bagabo dufite mwabantu mwe ndababwiza ukuri. Ega abagabo bari ikibazo ni confidence god fa. Ntabwo ari confidence dufite, abagabo bose umugabo araza yirya iminwa nk'umutinganyi. Abakobwa bafite confidence baraza bagashyiraho kamera, umugabo araza akirya iminwa. Reka twumve uyu nguyu. Mushayaringe, we are serious here. Urukumva? Dore nsabe noneho turashize. Aha. Akimusozi. Akimusozi. Fungura kamera yawe. Genda shaka Nsabe rwose, Dr. Nsabe. Aha, bamushiremo twumve. Ko bamukuye hose. Bamushiremo
kumukuyeho wiki nsabi mukanya ndakwirukana nsabi ndakwirukana ntabwo uzi kumvangira live abafana banyu ntabwo hanga turi muri mu ntashyo kandi bavuze ngo baranshaka niyo nsanga ari umudamu saba damu turi gushaka urukona shoko atari gushaka abagabo the single connect. Okay. Turashize none. Mu minota gato nsa ndapfuye ndagira. Uyu we none negatifu. Kwagiye bakwita nde? Yeah, nitwa Patrick ndashaka Kariza. Subiza kamera yawe inyuma tukurebe neza. Uherereye he? Mherereye aho bita New York. Yeah. Akagiye kera gahinyuza intwari. Umva Patrick. Yes. Kanda kuri Kariza, kanda ku foto ya Kariza. Okay. Reba ahantu hari amagifti hasi. Okay. Okay, ndashaka kugira ngo wipresente genda ahantu manuka. Reba ahantu hari gift uri kureba iki genda usomera. Mashaki niye yifuza ngo nyimutumire. Reba ahantu handitse ahantu hari intare cyangwa akana kayo. Okay. Reba intare ahantu hari intare. Genda ndashaka ngo bari serious. Ntabwo nkeneye abantu bari kuzanga kubuza n'abana banjye. Uravuga ngo intare iyihe gift uyimutumire reba gift mukuye my friend. Jesus Christ. Ubwitegereza usanga umwana akeneye manigani. Ndashaka reba abantu handitse Petit Lion cyangwa nayo igaragaze nk'umugabo. Ubundi mba nk'umwanya ndahita nabasohora muri live muhe nimero yawe mugende mujye kuganira. Umugabo atuye New York ni umusore ufite mu kanya naje tumaze ibibazo twagiye. Patrick, do something like a man. Yeah, I will. I'm working on it. Turategereje nyine mbere yuko guhereza mbere yuko mfungura make nkaba conversation mukaganira. Show me who you are. Ubwiza bw'umugabo ntabwo ari ubwanwa. We don't care about your beard. We care about your pocket. Ceceka Patrick agiye kwigaragaza. Izina let me recharge. Hallelujah. You see? This is what we call reka ureba abana bari New York muve muri babari ngurumva ngo wingo mamango reka urebe hano zarayo nizimanuke urumva dufite abantu batu New York ntabwo abapfa kuba umuntu wari we wese anatanda tugiye kureba ibitangaza bigiye kuba reka mabwire ngo singles connect niyo yonyine ushobora kugenda ukahava ubonye igisubizo cy'ibyifuzo byawe nubwo twababwiye mukagira ngo ni bwage ibi bintu nababwiza ukuri abantu 500 muri aha join singles connect wowe urenga muri telefone yawe udownloading application anatanda Patrick nakasa mutwe buretse gato buretse ese uwo ninde utetse aya masaha hari umuntu uri koza ibyomba aya masaha nindi no kuvuga ngo ugiye kwitegereza urumva ibingibi nibyo nababwiye kugira ngo tubone abajene bari seriye ntago baramenya valere ntago abantu bacu baramenya valere ya dating ya online muzabyemera ryari muzabyakira ryari iyo mbabwiye ngo ni mugane kuri singles connect mukigira kasa mutwe reka tugende hanga turebe hanyuma wa Patrick ahisa yoba Patrick ahisa tugende kingi uranyumva ndakumva cyane uherereye he i Kigali bro urashaka kuvugana nande uranyongeye kandi ntabwo ari wowe eme ndavuga wita King ari wowe undi ni King hano ntabwo ari wowe King Uganda Congo n'ibindi bihugu ntabona uranyumva yes ndakumva uherereye he mherereye mu gihugu cya Norway Europe fungura kamera yawe no urashize introduce yourself urashaka kuvugana nande
ndashaka kuvugana n'uyu nguyu haragura aho ngaho. Uyu nguyu? Yes. Uyu nguyu ni ushaka? Perry. Okay. Perry, ufite imyaka ingahe King? Hanyuma Patrick niba wagarutse umbwire nguhereze Mike. Patrick New York, just let me know niba wahageze umbwire nkuzamure. Niba utahunze inshingano wewe uraho ngaho nta no gushobora kwafodinga gift y'umukobwa hano uraho ngaho ndagutegereje aho twagiye King. Ya afite imyaka 25. Imyaka 25? Yes. Okay. Kanda nuva ngo uje hano ushaka kwafodinga uyu mukobwa urashaka kumukipinga urashaka kumuvana ku isoko. Ya. Kanda kuri izina rye. Ari kanje. Act ija kuri gift hasi wacting nk'umugabo mpite mbamanura mugende muganire. Boston, thank you. Ibyo nakubwiye wabyumvishe? Ya ndakumva. Urimo kubikora? Ya. Denise uranyumva? Dennis uranyumva ibyo ari kuvuga? Mala. Yego marabonye ngo ari umuntu w'umugabo ushaka. Hano dufite umutwa Omega. Bika King amanza reka tundashaka kubona umuntu abantu bakitinga nk'abagabo. Not people they are acting like Omega. Yes. From where? Hello? Uri hehe? Kigali. Aha, urashaka kuvugana nande? Kariza? Turashize. Okay, twagiye. Omega ivuge. Omega? Yes. So washyana we kwivuga nabyo uri kuvuga nk'abagore vuga nk'umugabo. Focusing ku kiganiro ndi kukubaza ivuge, introduce yourself. Ivuge nk'hano urinde ukora iki utuye he ibwivuge nawe nk'umuntu w'umugabo mu Rwanda. Afungure na kamera. Ntabwo afite ubasha gufungura kamera. Ahisa ahunga ntabwo mumaniye. Kingi ndacyagutegereje. Hari undi bita Karangwa. Karangwa uranyumva? Jackson. Ya ndakumva. Uwo ninde urangije goro ngo mpite mubwira ngo thank you. Karangwa uherereye he? Ngemerereye Kigali. Aha, urashaka kuvugana nande? Shaka gusuza Nsabe. Ushobora gusuza babarira mu nyumvire frema. Babarira mu nyumvire. Babarira mu nyumvire frema. Babarira mu nyumvire. Justin can you kustamayeko. Thank you so much. Kingi. Asa urambwira gufunga kandi mfunze n'ubundi. Ya warufite amayeko sinzo warufite amayeko ari we. Okay, Alpha uranyumva? Nje nafunze cyane. Thank you Justin. Aha, thank you so much for the goal. So Alpha. Yes, ese ko namuhaye. Wamuhaye iki? Yababonaga. Hari ikintu mwabonyera? Muhinda. Uri kumuha? Nabonaga muhinya barasanya. Barasinyara basanya man. Mana yangu nafuye Godfather. Munda haradi. Umudiaspora wagera na muri je, umudiaspora binamuri ntabwo ari byo. Umuntu uzanya akantu k'inyabarasanya ni urenze. Umudiaspora binamuri ntabwo ari ibyo Rwanda nafuye. Nabibaze guhumwana nka Kariza inyabarasanya wallahi. Ya Allah. Nafuye. Uri gutereta. Kingi. Undaji. Uretse gato. Kingi. Pero wabonye gift? Yazibonye man. Azobonye. Kingi turabane hano ufungura kamera turabane.
ndahwereye man ko ndimo nzigura no banze fungure kamera kwanza banze fungure kamera turabane gatoya uretse gato Kingi karame no kuvuga ngo iyo uziguze waguze zangahe nyine nje hari zo narembo nyine nguze iza kuri aka kamuri nyine kariho gasa nk'akitemaga agacumu kamwe mayivi ubwo nibwo mbonye burukuza ariko harya no guri ntare turebera umva Kingi reka nze nkwereke reka nzimutangira reka nze mu guiding mujyane kuri goal wewe waziguze zagiye wawe ntabwo aziguze buretse gati niba taziguze okay we kanda sasa kuri official Pelly hanyuma ukande kuri gift ushaka umu hanyuma birahita bigaragara ko waziguza cyangwa utaziguza we kanda ku izina ryiwe nyine akamara nzamura uwo bita Lucky aha akibikora mutinga mic yawe n'abari mu mutinga mic zanyu mwese Alpha uranyumva fungura mic fungura kamera yawe hanyuma Liki Keiza nawe ufungura kamera yawe Alpha fungura kamera yawe Alpha uranyumva yego ndakumva uherereye he Hello uherereye he uherereye Kigali ufite imyaka ingahe ufite imyaka ingahe ufite 24 yego urashaka umuntu umeze utuherereye he ndashaka mu diaspora yagize aba Canada yego ikindi ari hejuru y'imyaka 30 okay thank you so much you're welcome ukora iki okay thank you so much twagiye Liki abakobwa bari benshi kurusha abahungu ndabigirana Liki Alpha ufite visas muting abake kejo Keiza open your camera nande ni mu mwijima namuka uwo mwijima wawe ugumemo wenyine uri kutuzana mu mwijima se gukora iki ngiye kuryama ijoro ryiza nizere ko wanyandikiye wanyandikiye unyandikira hano nkene nimero yawe yandike sijema wazi winjire mu nyandikiro sijema nimero yawe muri DM yanjye abantu barebye Alpha mwamwumvishe akeneye umudiaspora utuye muri Canada turashize hanyuma ubwo niba utari muri Canada wiryeho reka nzimanuke hasi mbere muri comment harimo ngo yitwa ngo Jason ngo Alpha aramutsinde wo muri Canada nazamuke na requesting mwitwa nde reba ngo nawita ngo ta Jason reba mu uramubona ta Jason requestinga ishimwe uranyumva yego ndakumva fungura kamera yawe byemeye ari kubikubita ibitaro gute ntago bishoboka mfiteho bakeya muherereye he Sweden urashaka kuvugana nande yagiye ninde Akariza garuka umuntu mugabo utuye muri Sweden ko nari muri garuka wiruka uretse gato Akariza ongera requesting ngo tware muri Sweden ubu tararyama Akariza garuka Akariza garuka basi narota garuke oya Akariza ndamugarura abandi mu meeting Akariza fungura kamera yawe umugabo namubuze kaniryamire byo byarufungura kamera yawe mama ya fungura kamera ishimwe imyaka ingahe 30 imyaka 30 ufite umugore oya ukora iki nkora muri Farvo
kora muri Valvo. Okay, kanda kuri profile y'umwana. Aha, ushaka kumbwira nange intare? No, ntabwo ari ngombwa intare ko ndashaka kureba how serious you are. Aha. Kuko abantu baraza gukinisha abantu ntabwo mbyifuza. Twagiye mwitinga mic yawe tunagende. Kariza funga mic yawe. Nkeneye ibikorwa ntabwo nkeneye amagambo. Kariza n'icyo mic. Ishimwe funga mic yawe. Ninde uri mu hafungiye mic y'uruku ufitemo akavuyo. Akariza ahantu ari. Akariza bumbisha intuza sheri. Bumba ntuzi iyo kanzu atagira icyo turakidakwiye fatakibona. Nabombe inzu ya muganga idashya. Noneho tubonye n'umukozi w'Imana hano, tubonye evangeliste turagiye turashize. Hano tubonye umuhanuzi. Nabashaka evangeliste bite? Sava papa. Urashize. Neza. Namahoro. Ubereye he? Canada. Wakunze nde? Narenyiramo ndeba ariko nakunze nsabe ariko ntago ndi umutinganyi. Genda usekere hasi. No sense. Aha. Okay, twagiye. Ishimwe ndagutegereje kugira ngo dufate undi muntu. Amikino. Only. Uranegereje muri iki? Nange gift. Of course. Nusida kumwanya kuganiriza umwana uri aho ngaho yishwe n'umwuma. Urabikora ntabwo ubikora? Ndikugerageza hano. Okay, numara kubikora urambwira nzahuzamure gift leta twete tubiro tuzamuka manuka. Akari. Haram. Ntabwo mfite umwanya w'abantu bari guta. Bwino zamuka. Tesi uranyumva? Tesi fungura kamera yawe. Tesi Maria. Tesi Mia fungura kamera. Akariza uriya musore nadatanga ibintu nuko nyine uhita ujya kwihenera. Tesi nguhaye amasegonda make ko ufunguye kamera cyangwa ugatumuka. Hano ndeba undi muntu hope zamuka. Shansabi uravuga ko ibintu byabaye umwanda. Ibintu byabaye akasa mutwe. Hano zamuye umusore koko mbere muko kwambaye costume ndamugira nte. Ariko se ubundi nsabe kuva kare nta muntu yigeze abona ariko nsabe nawe. Abari kuza bashaka nsabe n'abafana kandi ntabwo mfite umwanya wo kuzana abafana. Aho nayo ndabyemera. Jenny fungura kamera. Jenny open your camera. Jenny rimwe. Jenny rimwe. Jenny kabiri. Jenny manuka. Shamva ko nigenje. Noneho pano y'abantu buzuya. Mbonye witwa Evode. Noneho kugira ngo byoroshye reka manze requesting. Evode uranyumva? Nakumva neza. Ngura kamera yawe. Biragushobokera cyangwa ntabyo ukora? Birashoboka. Utegereje iki? Pacifique, uri tayari? Wowe Evode nkeneye kubona isura ntabwo nkeneye amafoto yawe. Yakumvuyanga. Evode rimwe, Evode kabiri, Evode manuka. Ntabwo mfite umwanya wo kuwestinga. Pacifique urafungura kamera? Pacifique rimwe, Pacifique kabiri, Pacifique manuka. Uyu nguyu bamwita Maxime. Yes. Uherereye he? The USA. Aha. Kentucky. Witwa Kariza. Kanda kuri profile ye.
kanda kuri profile ye. Daniela uranyumva? Daniela uranyumva? Yego ndakumva. Fungura kamera yawe. Irindira telefone yanjye yagize bug right now. I don't know. Okay, so try it. Ndaza kugaruka. Rindira. Take your time. Reka ndashaka kugenda garuka. Something just happened on my phone. I don't know. No, it's okay, boo. Thank you. Abagize ubwoba. Dufite Faustin. Niko bimeze shagiye. Urumva ijwi ry'uwo mwana uvuyeho. Dore wa ya ntipfu nayo muri Kentucky iragiye. They have nothing to tell people. Dufite cochon de la forêt. Niyo mpamvu nkubwira ngo nta bajere dufite. Habo, you have no money, uraza kubwanuka gushaka umukobwa gute mu biki. Uri broke, uravuga ngo witeze imbere, urashaka akariza no sense. Nese Godfa. Umuntu ufite agafoto kanditseho ngo n'abari shone uri hejuru. Mbona afite agafoto kawa muntu wa kera. Uretse gato. Shari, is it Shari? Shari. Shoni, now Shari. Shari, open your camera. Aryamira igiti, fungura kamera. Bawo ariko sindapfuye. I'm sorry. Open your camera. Uraryamye se twe turyamye. Fungura kamera. Cyangwa umanuke. Simple as that. Shari, ugona open kamera cyangwa utumuke. Kuko umuntu atababwiye ntababwiye gutya ndi kubabwira mushobora gutekereza ko turimo kujoking. No, we are not joking. We are here, we are serious. If you are not serious with our conversation, utumuke. Ndashaka kugira ngo iyi conversation muyigire seriye. Kuko ari ukuntu mujya mushaka gufata ibintu bya dating mukabigira ko ari ibintu biraho biri bla bla. No, I need the serious people, my friend. Okay? Aha. Prosper. Nyamuku. Urashize. Ingabire. Sawa rigenje. Urihe bito byawe? Sawa. Fungura kamera yawe. Prosper, open your camera. Fungura kamera yawe nyiramu. Ingabire, fungura kamera yawe. Nayifunguye. Unyura amagare nyirabukuru. Nyirabuku. Okay, twagiye. Urashaka kuvugisha nde urashaka twibwire. Fungura ngwino hano kuri kamera. Uherereye he? Canada. Canada hagana he? Windsor. Windsor, wait a second. Windsor kumupaka, right? Muri Ontario. Okay, twagiye. Denise tugende, aha. Ikiganiro cy'umuntu wacyumvishe? Ntabwo ibyo turi kuvugaho? Uri umugabo? Ufite umugabo? Yego. Wayobye manuka. Okay. Just don't waste my time. Iki nicyo kibazo tugira muri community yacu, umuntu araza from nowhere akaza ahita asaba ijambo azamuka. That's disgusting. I like this. Prosper, uranyumva? Open your camera. Abo kamera ifunguka, utuye he? Canada, ugira kamera yawe, abari mu meeting mic zanyu. Chance. Okay, utuye Canada he? Toronto. Ni Toronto koko. So aho muri Toronto. Toronto aho. Urashaka kuganiriza nde? Nire mukobwa akunze. Akariza kandi kuri ibyo uzi terms and conditions zaga wazumvishe. I know. Can you do that? I can. You can? I can. Okay. Let me see. Okay. Big money. Akariza bakubonye kandi we ndashaka send you a gift, then I give you the time to talk. I saw many things, but I don't know how. Okay, go to the baby lion. Did you see the baby lion? Sorry? Check the baby lion. You can see the baby lion over there. Baby lion. Mushire big screen, please. First way. Fafa uranyumva? Ndakumva. Uje gukora iki hano kufite umugabo? Ndashaka John. Hello sir, baby lion ko nta ndimo kubona. Okay. Ni genda unsomera. Sorry?
genda indi gift yose iremereye ubona tu wegera gift wanye n'amafaranga ufite kuko gift nuyikandaho barakwereka na prix cyangwa ntuza yayo barakwereka amafaranga igura uhita uyigura bitewe n'amafaranga ufite ntabwo ari free. Tugitegereje ndashaka umuntu yaje. Daniela, are you here? Yes, I'm here. Now you can open your camera, beauty. Hallelujah. My people say hallelujah. Where you are? In America. America, hi. Seattle, Washington. You're so lovely. Washington? Thank you. How old are you? I'm 25. 25. Where are you from? I'm from Rwanda. From Rwanda? How long have you been there? America, 2016. You've been there since 2016? I can Manuka Mukwanda, like. So now been almost 9 years, right? Yeah, but I was in Rwanda in 2022. What do you do for a living? I'm an economist, actually. Economist? Analyst. Okay, analyst, like who? Like, you know, you're chilling. By the way, if you check the application, I mean the flyer on my platform, it's called Singles Connect. No, don't laugh. See. No, Why is it? Okay. Are you in? I mean, I'm single. Okay, you single? No, don't laugh. Anyway. I'm not. You're not? Serious. You're serious? Mm-hmm. So let's go. Let's go. Mm-hmm. You need someone, right? Hmm? You need someone. You want to be in a relationship? You know. Okay, so here we have guys from everywhere in the corner of everywhere in the world. So it's up to you. Mm-hmm. What's your type? Like who can send in your DM? I need someone that's tall. I'm tall. Can we see you? You can see my profile. You can see my profile. Okay. Yeah. How tall are you? I'm 6'1". Wow. 6'1"? Mm-hmm. Jesus. So tell me, describe the person you need in your life. Sorry? The person you need in your life. Your future. You know what Rwanda, like it's fine. Umugabo atinya Imana, umugabo yize amashuri, umugabo akorera amafaranga. Like, iyo uvuze umugabo wize amashuri, what do you mean? Umugabo ugomba amashuri angana ate? Njye mfite masters, so at least akeneye masters and higher. Akeneye umuntu ufite masters and higher, so like PhD would be amazing. Turashize amazing. No. Go ahead. I got you, babe. I get you, girl. I got you. Yeah, no. Who said it? I got you. Oh my God, I'm weak. Okay, even if you have at least masters, at least you went to college, you know, like. Even the person who went to college. Yeah, at least easy, you know. And then what else? Successful, you know. Like, you mean successful? The person who can afford, right? Exactly, afford. I want someone that can afford my lifestyle because that you already have and higher. I'm not going to go broke. What is it? How much money do you make in a year? I'm good. Like I can financially support myself. Okay, let me tell you. I support myself, like apartment, cars. My bills are paid. So like that's the whole. I have someone for you. Don't mind about this name. He's in. Okay, I want us to go with P. P, open the mic. Hey. Hi. Daniela, how you doing? I'm good. How are you? I'm good. You in Seattle, right? Mm-hmm. I'm in San Francisco, California. Oh yeah, that's not far. Yeah. Introduce yourself. Yamaze kutwibwira atubwira ibyo akora level y'amashuri ye, so allez-y, ijambo ni ryawe P. All right. So yeah, as I said,